חושבת על השלישי שלה, קמוקו קמרה מוציא לה את הכדור הזה מהרגליים ומרחיק את הכדור באופן סתמי לחלוטין, ותראו מה קורה.ここからボールを鈴木が目に入って。 Na nézzük, Takács Zoltán és Sebők Zsolt egymással szemben. Sebőknek voltak már óriási bravúrjai, és van még egy! Aztán egy micsoda öngól! Hát ez hihetetlen! Ez hihetetlen! Gyurica! Ez nem igaz! Hát ilyen... A gripping game at Darlington too, where the home side were hoping to push their playoff claim. A freakish own goal from Chris Brass got them going. Ronaldinho, watch and learn.